салом алейкум тамошобинон. аз ҳамин минтақа бояд аз ин тараф ба он тараф бояд ҳаракат кунам. дар он тараф кор дорам. чипта харидам бо арзиши 2 дирҳам ва бояд камтар мунтазир шавам. ҳозир соат 1:35 ба вақти Дубай ва соати 1:55 яъне 13:55 ана ҳамин қайиқҳои хурд ҳаракат мекунанд. ҳамин қайиқҳои хурд ҳаракат мекунанд ба он тараф. номи ин минтақа сабқа яъне ки стансияи сабқа алсабқа стейшн. ва ҳозир бояд мунтазир шавам то вақти ҳаракат кардани ҳамин қайиқҳо. инҷа як кафеи хурдакак аст. ба хотире ки самотияк дорад ҳаминҷа бояд камтар шишта мунтазир шавам. ба хотире ки дар ин ҷо ман бояд интизор шавам ва бекор нашинам. як чизо барои ман лозим нест. ягон шаврма бошад. як шаврмаи арзонак фармоиш метавонам, ба хотире ки вақт кам дорам, тезтар тайёр кунам. як шаврма заказ метавонам. ана ҳамин шаврма бошад. агар ҳам арзон аст, ҳозир маззаша мечашем. 6 дирҳам $1.60 мешавад. $1.60. як шаврма фармоиш додам. шаврмаи хурдака, ба хотире ки вақти ман кам аст, ман бояд тез хурда тамом кунам. маззаш хуб аст. бомазза. خیلی بامزه. هرچند ارزان است خیلی بامزه. وقتم تمام شد. 2 دقیقه دیگر مونده است. حرکت میکنه قایق حاضر. یعنی که بوت. بلیط دارم؟ نه. چیپتا دارم. با نمی قایق ما باید حرکت کنم. با نمی قایق. أنا من خيق خست أنا بنام نيجو خيقي خورده فكسينا بنام وزير حركات نکنند. در او طرفی ابرا او طرف هستی همین خلق قایق ها 1 درهم. از این طرف 2 درهمی میرود. نمیدونم سببش در چی باشد. لیکن میزوجم کم است در این قایق. یعنی که مشتریان کم است. کلینتورشون کم است. وزیر قایق به حرکت در آورده شد. علاقه براه میبراید. قایق با قایق زد. حرکت میکند. خاطرستان شوم که من در شهر دبی امارات متحده عرب قرار دارم و قایق حرکت کرد. موج آب به‌حد زیباست. در این زمان خود را مثل در کینوی تیتانیک تصور میکنم. یعنی که من در اون طرف بودم وزیر حرکت میکنم و این طرف میروم. در این طرف دارم، یعنی که باید با کنسولگری عربستان سعودی روم. از این خاطر
ба ин тараф танҳо бо ҳамин қайиқ омада мешавад. аллакай мо наздик шудем. Station از این طرف اون طرف از سبقه استیشن بود. الان ما رسیدیم. وقتی کم رو میگیرد ولی از اون طرف و این طرف اومده میشه و توسط مترو اتوبوس دیگر راه هست. از اون راه آسان ترینش با همین گونه خیلی خوب است. الان ما رسیدیم. شکر خدا. Thank you. باور کنید هوا به نهایت گرم است. به حد گرم است. چند دقیقه که من انتظار بودم برای وقت ساعتی رسیدنی وقت ساعتی حرکت کردن قایق. باور کنید به نهایت هوا گرم است. این طرف شمال داشته است. در این طرف خانه‌های اینجا موزه است. موزه قدیمی. یعنی که به مثل دهات‌های تاجیکستان آن خیلی صفر دارد. این طرف موزه دارد. There is way in this side? Okay. No, I will go to one place. اینجا هم خیلی مغازه‌های خرد است. اینجا جای تاریخی است و هم خاطر سیاحان از تمام روی دنیا به نهایت اینجا زیاد میآیند. فقط که حاضر هوا گرم است، روزانه است. وقتی اگر هنگام شب وارد اینجا میشوی به نهایت آدم زیاد است. از بسیاری آدم شاید رقم زنی. اینجا هم چیزای قدیمی است. عاشق سمکه‌های کلان همیشه سمکه‌های کلان پرسپاس کرده گفته میابم. من یاد ندارم که باره سمکه خورد خریده باشم. همه این سمکه‌های هم کلان کلان است. اینا گروه های سیاه ها سیاحان خارجی همراه راه بلد به آنها فهمانده ایستاده است. یعنی که نقل میکند آیده این موزه. من حاضر در اون طرف همین آب بودم و این طرف گذاشتم. هر وقتی که انا همینجا میام وارد همینجا میشم انا همین بالا پوش پیش ایوان خانه رو میبینم. تاجیکستان در یادم میآید. دهات‌های تاجیکستان، قشلاق دیوهای تاجیکستان و یادم میآید. شکرانه الله به نهایت هوا گرم است. مردم عادت کرده است زیر آفتابی تفسان کار کردن بیرون است و هوای اینجا به حد گرم است. ولی چی خوبی دارد که همه جا همیشه کاندیسیونر کار میکنه. درون اتوبوس، درون ایستگاه اتوبوس، درون مترو، درون
ҳама идораҳо даруни мошинҳо, яъне он мардуме ки корашон дар берун аст азият мекашанд, яъне роҳрӯбҳо, дар кӯча кор мекардагиҳо. вале дар умум набинед дар музей нам хеле роҳи вай аст. аз як посибон пурсидам, ба ман гуфт ки аз дар ҳамин тараф аст консулгарии Арабистони Саудӣ. ба ҳамин хотир ман бояд ба онҷо равам. кофта ин кӯчаҳо беҳад кӯчаҳои қадима ҳаст, мисли қадима. ки ин тараф Бурдубай ном дорад. он тарафи роҳ ман будам Дубай буд, ин тараф Бурдубай. нисбати у тараф ҷои қадимтар аст. ман ба навор гирифтанро бас мекунам, хомӯш мекунам, чунки шояд дар инҷо навор гирифтан иҷозат набошад. ба ҳамон хотир хомӯш мекунам. ман ба консулгарии Арабистони Саудӣ рафтам. шукронаи худованд, имрӯз беҳтарин хабар барои ман буд, чунки онҳо барои ман иҷозат доданд ки ман ба сафари умра, яъне ки барои гирифтани раводиди умра, визаи умра ба ман иҷозат доданд. рости як ширкат, ман хостам тавассути як ширкат ба ҳаҷи умра равам ва бисёриҳо мегуфтанд ки на, ту танҳо рафта наметавонӣ, яъне ки бемаҳрам рафта наметавонӣ. аз ин хотир ман хостам ки як ширкат ба ман гуфт ки ман ин корро мекунам, яъне ки ту агар иқома дошта бошӣ, яъне иқома дар Аморати Муттаҳидаи Араб, чун ман иқома дорам дар инҷо, ин вид на жительство, яъне резиденс виза. ва аз ин хотир хостам ки ба инҷо биёям ва аниқ кунам. ин ширкат ба ман гуфт ки ман ин корро карда метавонам, яъне ки имсол барои зан бемаҳрам рафтан ба ҳаҷи умра, яъне ки ба умра иҷозат аст. ва аз ин хотир ман хостам ки инро тасдиқ кунам, яъне ки мешавад ё не, чун ман чипта доштам. чиптаи худро рости ман пештар пурсида будам, гуфтанд ки иҷозат нест, бемаҳрам рафта наметавонӣ. аз ин хотир ман чиптаамро гирифтам, умедамро кандам ва гуфтам ки тамом, хай ман намеравам ба умра, ба ҳаҷи умра. ва нохост як нафар сабаб шуд, ба ман як рақамро дод. чун ман пештар ба бисёр ширкатҳо занг зада будам, аз онҳо пурсон шудам, онҳо рад карданд, гуфтанд на, зани бемаҳрам рафта наметавонад. аз ин хотир умедамро кандам ва чиптаамро гирифтам, яъне рӯзи парвозам аниқ буд ки ман кай ба ватан меравам. ва нохост як нафар сабаб шуд, ба ман як рақам дод, ба ин рақам занг задам ва ин ширкат ба ман ваъда дод ки мешавад, ин сол иҷозат аст бемаҳрам рафтан ба ҳаҷи умра. яъне ки ин хотиррасон мекунам азизон, ин танҳо ба он шахсоне дахл дорад ки агар вай бошад, масалан иқома дошта бошӣ дар Аморати Муттаҳидаи Араб, иқомаи 2 сола дошта бошӣ. ман ки иқомаи 2 сола дорам, аз ин хотир ба ман иҷозат ҳаст, ба ман иҷозат доданд. ва ман рости ин ширкатро он қадар бовар накардам ва хостам, ин ширкат ба ман гуфт ки ба консулгарии Саудӣ, Арабистони Саудӣ рафта худат бипурс, чун сафораташ дар шаҳри Абудаби аст, аз ин хотир онҷо аз инҷо дур аст, ба рафта натавонистам ва ба консулгарӣ омадам ва инро имрӯз тасдиқ кардам. ин беҳтарин хабар буд барои ман, имрӯз шунидам, яъне ки ман рафта метавонам. бовар кунед азизон, аз хурсандӣ дигар наметавонам, намедонам чӣ гуфтанамро, чун ба ман иҷозат шуд. рости инҷо гузаштан иҷозат нест, вале ман ҳаракат мекунам ки
گلها رو نجوقیده از اینجا گذرم توسط همین موزه به اون طرف باز میروم. خب عزیزان تماشابینان، خبری خوش شنیدم امروز. خداوند خواسته باشد حرکت میکنم به حج عمره رفتن را، چون من چپتم رو روزی پرواز چپتم رو عوض کرده بودم. از این خیلی خواطر بودم که چرا من عوض کردم چپتم رو، و حاضر که فهمیدم بسیار خرسند شدم. اکنون دیگر خواطر نمیشوم. در دبی آب در موزه، یعنی که در طرف موزه برو دبی آب گرم است. کم طرف چشیده بینم که آب شور نیست. نه آب شور نیست، لیکن به مثل آب‌های تاجیکستان نمی براید، بی‌مزه است. شکرانه خدا کارم بود شد. اکنون با اون راهی که اومده بودم باز به همون راه میگردم به جوی زیستم. توسط نامون گونه قایق‌هایی که اومده بودم از این طرف آب به اون طرف آب میگذرم. و اون نفرانی که میخواهند به عمره روند، یعنی که اونهایی که اقامت دارند، زنها، یعنی زنهایی که در امارات اقامت دارند، به گپ یگان شرکت گوش ندهند و به واسطه حرکت کنند که به جایهایی که راستی دخالت دارد به این سفرها، یعنی که برای عمره، و مراجعت کنند و با زبان با گوش خود بفهمند. به اینجا نزدیک شدم و حاضر چیپتا میخرم. از این طرفی آب به اون طرف باز میگذرم. یعنی در این طرف کارم رو بود کردم در کنسولگری عربستان سعودی و حاضر به آن طرف میگذرم، به آن طرفی آب، چون اون طرف دبی است، این طرف بوردبی است. و کنسولگری عربستان سعودی در این طرف است، در بوردبی است. به همین خاطر از اون طرف به این طرف گذشتم. کارم که تمام شد حاضر باز به اون طرف میگذرم، ولی باید چیپتا خرم. باز چیپتا خریدم و حاضر خدا خواهد از این طرف به اون طرف باید گذرم. یعنی توزی منتظر میشوم 15 دقیقه. بعد 15 دقیقه قایق حرکت میکند و من میگذرم به اون طرفی آب. حاضر 6 تا نمکه در این قایق و از این طرفی آب به اون طرفی آب میروم، یعنی که از دبی و دبی از این حرکت میکند. این طرف گذاشتم. هوا بهت گرم است ولی شمالی خوب است. شمالی سمتین دارد. امروز اصلا شمالش گرم است ولی امروز کمتر شمالی سمتین است. خب عزیزان، از طرفی بوردبی، از اون طرف من به این طرف گذاشتم
در اینجا خیر خوش میکنم تا نوار بعدی. خدا نگهبانتون باشه.